Kimisa ding mga taki, parang karelang kaya doon. Kapasalamatan rin Aliani Gentorno family, Amelita Baliser, Dr. Conrado Baliser, Qui and Pitang Narciso children, Five Sisters Manansala family, Emery Paras, Dr. Conrado Baliser, the third and family, Attorney Dan Baliser and family, Ricardo Torno and family, Rowena Marir Paras, Amelia Beatrice Stiger, Emma Paras, Walter and Annabel Stiger, Mr. and Mrs. Percival Zapata, Eduardo Viejo Jr., Rosalinda Calma, H&H Chocolates, Joan Salazar, Sam Ambas Jr., Jewel Restore, Roel Calmay Samson, Adriana Kayanan, Risa Gilas, April Rizel Sibal, Sekina Jerry Tolentino, Vicente and Priscilla Marquez, Alice Eugenio and family, Corazon Cuellar and family, Tanueco Enriquez family, Frank and Net Adviento, Relly and Gloria Tanueco, Arnold and Alet Dunca, Layig family, Seferino David Liz Aquino, Rogie Enriquez, Kay Endo, Rowena Nano, Fatima Pascual and family, Mary Pamintuan and family, Darwin and Christine Cuellar, Vicky Aguilar and family, Anunciacion and Maninang family, Basilio Tanpino family, Manusik family, Nano and Endo family, Remedios Agliam and family, Gas Yalong. Paraking Eldo kay Baitanang Cassandra Cuellar, Rufino Tanglaw. Paraking kapag nasanang Richard and Chona Yungul and family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esmen and Connie Malig and family, Gosyang family, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Sumalio and family, Ding and Tess Buko and family, John Paul and Amy Buko, Martin Eileen de las Alas and family, Gerald Sibayan, Labdi Canlas and family, Sarah Lee and Passion, Corazon Saldi and family, Carmela and Erlin de Vicente and family, Aurora Dunca and family, Milagros Jamson and family, Bobby Cortez and family, Roel Dizon and family, Johnson Bognot, Shelley Ivana Tolentino, Sakura Africa, Sakura Erika Sibal, Amia Sarmiento, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, JKM Dialysis, Valencia Makheb Norga and family, Leah Marcos Kiray and family, Jamaica Myris Gabaldo family, Esmeraldo Tiglao Jr. and family, Marilyn Panuga and family, Coltman Maxi, Matthews and family, Vince May Ali Katakutan, Ilin Katakutan, Edith and Yuto Yoshida, Eric and Erin Yuna Laksamana, Jody Gonpunsalan, Rudy and Ida Aquino, Roberto Tengdizon, Cassandra Cuellar, Sandy and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Corinne and Ron Inigo Pino, JP Kadag, Patricia Miguel, Tete and Janjan, Tristan, Shannon Manusig, Charity Bodog and family, Raymond Arcilla, Corazon and Casey Timbresa, Elena Bacal and family, Jerome Garcia, Kenneth Sem. Paraking malawang kapaldanan ng Teresita David, Hasming Gosyang, Rosita Sochanco, Lolita Pinpin, Hisiel Pineda, Norma Pineda, Mark Nano, Maria Loreta Sochanco, Mylene Sochanco, Mary Ann Lobo, Margie Galang, Venancio Adan, Luz Navarro, Macbeth Torno, Edith Mercado, Mary Ann Almeida, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson, Vilmas Torres, Carmela Vergara, Cristina Vergara, Net Pascual, Manolo and Perlita Lopez, Joan Marti, Maribeth Lopez, Maria Nazareth Lopez, Alorca Maxine Matthew, Geraldine Body Matthew, Ann Nelson Matthew.
Pangaditala po din kaladwa dari Vicky Manalili, Jesus Ricaport, Teresita Ramon Ricaport Jr. and Sr., Purificación Ricaport, Adeline Ricaport, Jose Candelario Jose, Josepino Ricaport, Monseñor Norberto Coronel, Constancio, Escolástica, Jesus Rogelio Ernesto Pedro, Engineer Jose Mangiliman, Romeo Caringal, Geraldo Mangiliman, Armando Mercado, Lucia David Aguida, Máximo Pepe, Rosendo de las Alas, Roel de las Alas, Gregoria Hernandez, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Justa de las Alas, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Dolores Calulo, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Vincent Benavista, Luis and Pitang Narciso, Tito Saldi Isidro Vicente, Justin Yutok, Patrick Jonas de Guzman, Alberto Pasion, Gabriel Paras, Amando Garcia Sr., Rosando Garcia, Leonora Clagman, Emiliano Cordero, Juanita Cordero, Henry Macapinlac Rodriguez, Euloyo Garcia, Eva Garcia, Eric Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Diosdado Perez, Eusebia Carmelino and Saturnino Alianige, Maria Torno, Luis Torno, Robert Masangkay, Eugenia Dacalos, Trinidad Dacalos, Emilio Dunca, Antonio Dunca, Alfredo Aison, Amelia and Ignacio Giao, Ernesto Aurea Punsalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Gabriel Coronel, Edita Punsalan, Edwin Patrick Tisoy, Wilfredo Malyari, Pedro Malyari, Diosdado Malyari, Rosario Miranda, Abelardo Miranda, Aben, Emmanuel and John Pilipino, Santiago Sampang, Pasensya Katap, Genoveva Carcedo, Telesporo Licaros, Melchor Licaros, Azucena Evangelista, George Evangelista, Arthur Evangelista, Crisel Ann Pelayo, Christian Godwin Velayo, Serapion Ana Bolena Lasatin, Adelaida Magat, Luciano Isidra Calma, Gloria Gueco, Eddie Gueco Sr., Angelo Sabile, Brigido Flores, Esther Flores, Oliver Tolosa, Caridad Tolosa, Ronnie Rose Reyes, Manuela Dilena, Joan Albania, Nicolas Gonzalez, Edwin John Crawford, Luther Bernard Matthew, Erlinda Ariniego Conte, Conrado Kiray, Senaida Soriano, Paul Kiray, Paul Benaventura, Yolanda Adan, Eva Asahar, Rodolfo Navarro, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Efren Enriquez, Diosdado and Clara Tanueco, Abel Tanueco, Angel Ines Tanueco, Benjamin Francisco, Romeo Soriano, Nicolas Carrion, Loela Castro, Lisa Dizon, Jose Tanglao, Noel Arner, Efren, Miling, June Nestor, Vicente Maria Pablo Tan, Irineo and Juanita Basilio, Roman Oding, Rolando Cuenco, Teresita, Romel Nava, Dominador Muldong, Ernesto Muldong, Beatriz Muldong, Fernando Muldong, Damiano Sabarillo Jr., Carlito Garcia, Roland Garcia, Patrocinio Garcia, Arsenio Bacal, Irene Policarpio, Erlinda Cordel, Michael Sochango, Manuel Sochango, Irene Sochango, Ambrosio Malonzo Jr., at ding maldang kaladwa ang mga kailangan kimpa kalulo ng Ginoo.
Ing magbisa tamo po, Reverend Father Rafael T. de la Cruz. Anak, po ang Espiritu Santo, Amen. in grasya ni Ginoong tayong sa Kristo, ang lagudan ng Diyos, sa laning Espiritu Santo, manatili kaya kayungan, At kaya antimurin. kapatid ng Ginoo, yung tema ng kakatang Ebanghelyong ini, tungkol kayong eda pamananggap, den kabalanan ng Ginoo tayong sa Kristo, kaya, ating maging sangkan, uling ordinaryo mo, kaya yabe din. At timurin nga ningal to, iti panahon tamo, dakala po ang tatanggap ng Ginoo tayong sa Kristo. At mananan sanang itamo, tanggapan tayong Ginoo, adyang masakit yung kayang tuturo, o kaya masakit yung kayang pagawa, kaya katamo.
At imo pa magsadya tamo kaniting baralamisa, siyang talapara miging kasalanan tamo at manyatang patawad. Yakas tang miyag nanagnan ing kapanisyan, magumpisal ku. Kin Diyos ang mayupayan tutu, at kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyalawang kakulangan. Pulinita ipanagpapuko, kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karin sa blang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ini panalangin niyo ko, kin Diyos a ginutamo. In Diyos na may payan tutu pakalulwa na katamo, king pangpatawad da rin kasalanan tao may dala na kataas sana, king biye alanganga. Amen. Ang
Diyos, sigpaming alang kapante, inganak mo, ing kekang amano, dinatangi abusalmi, anting metong kekami, sariming laman at daya, payabat mong paratimiyang matulang tatanggapan, at paratiming pagkarandaman, ing salita na, agyang potang makabalisat, makaligalig kekami, ing sabyana, huling niya, ing amano ning biyaya at grasya. Pagkalub mo naman, kaya kami ing sikanan lu, miyatad, king kayang amano, king metong at metong kaya kami, man, itimawana kengan, at terian painturo keka, ating bugtong mong balayan. Tiadwan mi, kapamilatan ng Kristo, ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Ezekiel. Ing espiritu liban ako, at pepatalakaran ako, at dindam keng migsalita kakuing Gino. Nga nang sinabi, anak ning tao, tutubod da ka karing Israelita, karing megalsa, at linaban ka nako. Ang gaman ngeni, ila ang ponding karelang pipumpunan, ela pepatugot mag-alsa, laban kanako. Ding palipira, mapaglaban la, pamurin, at mga siya sa buntok. Tutubod da kakarela, bamong sabyan, inginong Diyos, pasabi na ini. Makiramdam laman no wali, deting mi kampung-kampung a rebeldi, akwara nga kilala, king ating metong a propeta, busalda. Ing amano ning Gino. Salamat kin Diyos. Makayat na laring matatamo king Gino, manaya king kayang lunos. Kaya kayat na ko, rening kakong mata, kaya ka amanok nangan king trono ning banwa. Kalupaning alipan, amanalig king Gino na, makanyan kaming kaya ka, manalig. Kalupaning alipan, amanalig king Gino na, makanyan kaming manalig kaya ka o Gino, kaya kaming Diyos, ang gaking lunusan mo kami. Malunos ka sa kaya kami, O Gino. Malunos ka sa kaya kami. Tutunang dakaling kalibakan, akekeng tinggap. Tururan nakakeng malambat liribakan, ding taong dakal apiban dyan, at umisan ding mangatas alob.
Mamasangibet king sulat ng San Pablo karing tao Korinto. Ban milisyaku king kaparangalan, tungkol king makapagmulalang pepakit ning Diyos kanako. Mirinan kong metong asuksok king katawan, metong atubod at batbat ng satanas kanako, ban eko maging palalo. May katatlong ulit, penalangin ko king Gino, king ilakone sana iti, dapot iti yaing keyang pekibat. Magkasya na ing grasya ko para keko, lalong mayakit ing kakong upaya ning may naka. Inyatuto kong pagmaragul ing kakong kainan, bana kong pasiknangan ning upaya ng Kristo. Inya king uli ng Kristo, e baling may nako, mi pasakitan, malulupig at maliligalig. Uling potang kapilan kumay na, kanita na kuman masikan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Parangalantaya po ing mayap abalita. Ing espiritu ni Ginoo at tsuka na ako. Pinili na ako ban ipanaral ke ing mayap abalita karing pakakalulong. Ingino manatili kaya kayo At keka antimurin. pamasa kang may babalita agpang kang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Minuli Jesus king sarili ng balen. Kaya benoring kayang alagad. Karas ningal doon ning sabat, migmulayang tinuru king sinagoga. Mga pamulalala rin takal at taong may karandam kayo. Nga nang sinabi, nukarinangan iba't yan. Makapagmulala ing daraptana, ewari ti iya, hingaluwaging anak ng Maria, ring kapatid ri Santiago, Jose, Judas at Simon, yung kapatid ng babae, talawari kayabe-yabe, Keti, at Ella meniwala kaya. Niya nga ng Jesus karela, yung profeta mirarangalya, karing sablang tao sa bali mo, karing kayang kabalen, karing kayang kamag-anak, at karing kayang katubalen. May karapat na naman malaka rin. Nunemo inyang itumpak no ring gamat na, karing mapilan, ang masakit at kinayap lang. Tutunang, kay balisang isip Jesus, ningera, pamaniwala kayo. Dinibot si Jesus, karing makapaduro tabalen, bayang turo. Kapataring may babalita ni kakatamong kaligtasan, Kapurian keka o Kristo.
Mala na kapatid, ng tayo sa Kristo. Ating ko pong din na may istorya, malagad ko mag-istorya ang makanyan, na. Kaya kala na po ng istorya ako, tang experience ko kaya bien, ako, mga experience. Ini, experience, kaya experience, pero masading yung kwento Kanya sana kwento kayang masales, uling ako biyasa magkwento ng milyari ka na ako kailangan malyari pa ka na ako kaya kwento. So, ating metong leon, ang metong babi, mali po yung kwento. Yung leon na ini, may kapon tayo kayong lugar na rin babi. O na yung tang leon, ikit na bisayang tuknang ka rin. Bisayang tuknang, ikit na. Wala mo'y tapa, may nakita mo sa tingal lugar, bisayang tuknang ka rin. Makanya niya. Ana ning leon, kareng babi, sana makatuknang ko kaya niya na. O na yung adareng babi, hindi na. Nakamambabi, kailangan na darang babi, pututan mo yung kaya kang iki. Makanya, may koya. At pinutot na yung kayang iki. Kaya pa tanita, may balik na naman karang babi. Malyar na pa niya, alipa na. Gupitan mo yung kaya kang darang leon na tilang bakbuak, nakakalabuak yan Makanya nila tutan mo yan, masyadong takala. Kami kasing babi, ala kami buwak yan, kayang batal. Makanya, may kone naman yung leon. At pepaurod na yung kayang na makabang buwak yan na makabadurot kayang batal na. Malyari na ako kanina. Ako malyari. Ikit daw rin kayang bitis. Papedicure ka pa mo, Paputot mo rin. Masyado lang makaba rin kaya kang nails. Kuko mo masyado lang makaba. Doon mo rin kaya kami, Yung crispy pata daw. Ala naman nail na magkaya. Sige, ning kay. Siguro tanggapan nyo na ako kanina. May ako at pepapedicure pa mo. Ibalik na naman ka rin, babi. Malyar na ako makiabi ka niyan kaya kayo. Ali ka pa, Masyado kang maragul, Mga tilos sa rin kaya kangipan. Talagang kaya kamalyari kaya niyan, May reject na naman. Walang sinawa na yan. Paputok na ningyay gana-gana. Ibalik niya ka rin kayabe ng leon. Kanyang ibalik niya ka rin leon na kayabe na. Yang ikit de. Ninuwi ka na. Niya kilala. Pepapedicure niya, pepahurod, pepaputod na yung iki na. Nakamalyari kaya niya na. So, tinggap din babi, yung minuli ka rin kayabe ng leon, diyan naman, tinggap. May reject yan naman. Ano kaya ang gawa na ning kayang leon na yun? Kadyano ko rin mag-reject yun. Walang inipin, nadyan na ang gawan tamo, ating taong mag-reject kaya katamo. It is part of life. Ating itanggap kaya katamo. Isipan mo yung tayo sa Kristo. Kabanalan na tao, din kayang kabalan, tinggap. Meniwala kaya. Uli na ning kayabi-yabi na kakya niya na. Sabihin, ordinaryo yam. Yapin kinlawe ko, yung tayo sa Kristo. Datak yaman kaya katamo, tayo man akilala. It's ordinary. Yan, tayo tinggap. Aliwa mo ito. Dakala, dake kayong ebanghelyo tamo na
ede tinggap. Ketang chapter 6 na ning Ebanghelyo pangkangwan nang may kasalita yung ginutungkol kayong tunay presensya na kayong banal alak at banal at tinapi. Ede tinggap. Walk out siya pa eh. Mig-walk out lang. Kanya pinanan yung Ginoo kareng apostol, ikayo mako kayo naman. Walang Pedro, may kapakibat siyang masales. Kanino kaya pamunta? Ginoo, kanino kaya pamunta? At iluhure, kaya kareng amano ning biye. At least naman kanako pang mag-walk out na. Ginoo tayo sa Kristo, may katakman niyang walk out. Ako naman alang, wala pa naman mag-walk out. At ina po may atutod. Nyapin din ating insomnia. Kailangan pasimba nyo lang. Kumayap lang yung karelang insomnia. O yan na. Mahulula eh. Nano pa na, ni, diyan naman tinggap di Pedro. 3 times. Sikwil na yung ginutahan. Kaya man kilala yan, nana. Kaya habi-habi yan eh. Judas mo naman. Iscariote. Sikwil na yung Ginoo. Mas masakit ka nung kaluguran may misakwil ka pa. Napining kasakitan ng Kristo, mo itang physical na pa naman ausandang psychological. May aping pinasakit, pero pinasakit may kapanandaman. Wari pang kaluguran may itong tao, pangadyang gewa kaya ka, reject na ka. Anong kasakit? Huling kalaguran mo. Mas masakit ito. Mas kitang ngayon malapit kaya ka. Who cares? Pero pa ng kaluguran mo, reject na ka. Yan na kami patutod. Anong kasakit? O yan ha. That was the experience na ning Ginoo kayang pang-reject. O ding mag-suicide. Ati ko may itong karanasan kay ni King Santa Te. Ating mag-suicide ka rin. Kalwa nyo, nanong edad na, 10 years old. Lalaki yan, 10 years old. Ka rin yung King Pangpang. Nabalo nating Pangpang yan. Nabalo dito. 10 years old yan, lalaki. Kaya, namig pa kamatay, binles ka. Yung anak, balo na kaya yung problema ako. Hindi niyang problema yung anak. 10 years old, ang problema yan. Alya, pengulisakan niya mo. Kimuha ng diya mo, reneject diya mo, that's it. O ano nga nakatanggap? Bigbigtiya kayang kasilyas. Kasi sipan mo 10 years old. Palagay ko, rejection niya ito. Problema, anong balo na yung 10 years old, kayong problema. Diyan mo tinggap. May sakit siya kapanandaman. Siguro na kayong kasipa na, ala nang tatanggap ka na ako. Dako buri. Kaya niya ito, dako buri. Pwede ko ba magpakamatay? Niya pinaka po ang ating as sa ganan na medyo malungkot. Okay ka mo ako. Siguro itang okay ito. Ay sa nga sabi mong okay ka mo. Siguro, kaya makaligtas ka ngayon mo balo. Wow. Nakaipin. King palengke, uling na yung aba kamaranon. Malungkot lang rin tao. Siguro uling puyat lang. Pangatilang gawa ka na ako. Diyang na ano mo. Binalot dyan yung seli ko. Salamat kayo. Ako makanyan. Yung gawa mong yan, ko kalingwan, kapilan man. Ada ka na ako. Para may liya mo. Uling mabayad.
Balo nyo, diyang reject na katari ang tao. Never ing Ginoo reject na katao. Palagay ko po yun yung masanting message kay katam. At diyang ninong mo, kay tiyato, nung kita katatanggapan, sigurado kong yung Diyos tanggapan na katam. Yung ebanghelyo niyang Biyernes kang San Mateo, kasama day San Mateo, ulit tala singil yung buwis. Pero yung ginawa na, talakad ka kaya na, tuki ka na ako. Gawa na yung apostol. Sipan mo ito. Re-reject din kang tao ya. Ali, gawa na kang apostol, ana. Ya mo kabuding manakit masanting kang Mateo. Nalawende kang marok, ya. There is goodness in him, ana. Ya mo may nga apostol na panamet nga kareng apat, ebanghelistang misulat yung ebanghelyo. Makanyan mo naman, kang Zacchaeus, may nga naman makasalanan sa Zacchaeus. Uling pandak yun, nalabas siya yung Ginoo, at yung babaw tanaman. Iniakit yung Ginoo, uling pandak niya, ana. Kuldas ka kaya, ana. Munta ko kayong balay mo, ana. Siguro may syakya, Zacchaeus, may syakya. Kung kasaman din rin tao, lalabas yung Ginoo, munta ko kayong balay yun. Kuldas ka kaya. Pamananggap. Alayang, tanggapan ng Ginoo. Pedro, tingkap niya ang pasibay. Judas, siguro, kasalanan namin nadugo atanggap yung gawa na. Sabing bigti, natanggap. Pero sigurado, makasigurado tamo, the Lord will never abandon us. The Lord will never reject us. Sigurado tamong ayasan tayong Ginoo. Nakatamo lakwan. At yung re-reject tayo, kapilan man, nakatamo i-reject. Uling kaluguran nakatamo. Talakad ko po yan. Sasalpan tayo ku King Diyos, igpang mayupayan tutu. Dinalang King Banwat Yato, at kang Heso Kristo, anak ng bugtong ang ginuta mo. Pengaglik upayan ng Espiritu Santo, ni bait kan Santa Mariang Birhen, ni nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni Paco King Cruz, mete et mikutkut, tinipaya karimete. King Katlong Aldo, sinubiyang mebye, tepaitas sa banwa, makaluklok, wananin Diyos, igpang mayupayan tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, bano kong ka rin mabi ang pong mga mate. Sasalpantaya ko, King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak din Santo, King Pangkapatawad na rin kasalanan, King Pangasubirang meding mete, at King Bie alang angga. Amen. malalain tamo ban barandamia ing suwala ng Diyos. Makatalastas at misane karing kekatang komunidad at king balang metong kekatamo. Pakibat Ginoo, bustan mong pakimutan ke ning amano mo. Tamungan, Ginoo, bustan mong pakimutan na kining amano mo. Baning kekang iglesia, manatili ang makiramdam karing propeta, busalmi akapamilatanda, magsalita yung Espiritu Santo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong pakimutan na ning amano mo. Baning balayan ng Diyos, manatili ang makiramdam, king amanong sasalita ng Jesus, karing kekatang kapulungan, anting amanong mipapasyag ngenip, para king balang metong kekatamo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong pakimutan na ning amano mo. Banking katahimikan ning alang siwala, ing balayan ning Diyos, damdaman na ing siwala ning Ginoo, asasyo para king hustisya at pakalulo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong pakimutan na ning amano mo. Baning amano ning Diyos, lingongoy at matanggap karing makaramdam kaniti, potang ing tubot ning Diyos, ipasyag ning busal ding bansa,
manalangin taging Ginoo. Ginoo, gustan mong pakimutan ake ning amano mo. Banding kaya katang komunidad Kristiyana, manatili lang makiramdam king mayap ng balita, ning kaya katang Ginoo, at gamitan de bilang tuntunan ning karelang biye, manalangin taking Ginoo. Ginoo, gustan mong pakimutan ake ning amano mo. Ngini adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Igpa, binyeme, kaya kaming Espiritu Santo, ban paratinong pakilusan ding puso mi, at ulinaniti, ang nagapmiat atok yan, ing amano mo, kapamilatalang Heso Kristo, ginumi, Amen.
Manalain tama rin kakot kaya kayong daon na matanggapla sa harapan ng Diyos, sigpang may payan tutu. Tanggapan niya saning Ginu, itindahong karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katang ikasaplala at ing mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, ipahintulot mong iting daon kayong kaligaya na ning kayang lagyo. Padalisayan na kami at dala na kayong ilapit king biye alanganga tiyadwan mi king lagyo na ning Ginoong Jesus. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka, antimurin, Iyat na ang puso yu. makayat nano, King Ginu. Salamatan tayong Ginoo at Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulin yung pasalamatan na kaparati naman karino igpa Diyos king alangang alabos maipaya. Kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Kapamilatan na ning kayang krus. At pamanyubling mebye, kinabos na kami king kasananan at kamatayan. Inaos na kami king kayang ligaya, ginawa kaya kami. Metong alaying pinili, so king saserdosyo manalabalayan. Balen ay niwi. Numang ka rin, papasyag mi, ing mayupaya mong dapat, uling inaos mo kami, iba't king karalumduman, banmiras, king sarili mong makapagmalalang sala, ulinita, kabeda rin sa blangkora ng angyel karimbanwa, daralit mi kayang ligaya, dan makiabe kami king alantok ng dangpame kapuriyang keka at ngaming kakanta, Tinagaping banaloy pa ikayong panibataning sa blang kabanalan, ulinita pagparalang pumi. Unalan mo sa ratingayan king Espiritu mo, ban para kay kami. Malalang kataon at daya, ni Ginong Yesu Kristo. Bahay mi daong kung sa loob, king pamaylasat kamatayan king wana yung tinapit, e pasalamat siya keka. Piraso na, binyan na kareng kayang disipulo at nga na, tanggapan niya iti, kaya nga nat kananye, iting kanakong kathawan na mi daon para kay kayo. Makaya mo naman kay beting apunan ng kingwana yung kalis, pasibahin pa pasalamat kay ko, pinyan yung kalis, karang kayang disipulo at nga na, tanggapan niya iti, kaya nga minum ko kaniti, iting kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo at talanganggang tipan, ang ibubu para kay kayo, para kaling sa blantao bangketa, ipatawaran la ring kasalanan. Taptay niyo iti bilang kapigagan akan kanako. Pasyag tayo, Mr. Aning kasalpantayanan.
ngeni ganakal mi ay paing kamatayan at pangasabli ng may biye ning alak mdaran mi akeko. Ting tinapyan ning biye ating kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya kayong pepelarian mo kaming matampang. Tala kadaharapan mo ban sumuyo keko. Kapag mabaming pagamuha, may kaming asanang misulusulo king katawan at daing Kristo, ipunara kaming ating metong ng Espiritu Santo. Kanakal mi ay paing sa iglesia mo makalaganap king meto yato, man mi ganap yakin lugod, ngayon kaya kaming Papa ay Francisco, kaya kaming Arsabispo ay Florentino at ding sablang pari. Kanakal mo na naman, yung kapatid mi yung pepainawon at mananayin sabling miye, rin sablang mayawon na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gahan mo keng karapat dapat, ing magkamit king biye alanganga, ang kayaban ng Maria, ing Berhen ay indunin Diyos, San Jose, ding Apostol, aling sablamong santo at tinupad, king mahal mong kaburian kay kabaning panahon, puriyan nakat paligayan, kapamilatanang Hesu Kristo, kekang anak. King kapamilatanang Kristo kami na at kay pang may payan, tutukagong ng Espiritu Santo, puriyan nakat parangalan, ing manggaman, king alanganga, at imong meto nga pamilya ng Diyos, manalain taking pakakaringamanong tiro na ning Ginoo. Ikapos mo kami, O Ginoong King sablang marok, at malugod mong pagkalubing kapayapan, King panahon mi. King kasapan, yung kaya kang pakalulu, parati kayong migabos kayong kasalanan, miligtas kayong sablang kaligaligan, kabang mananaya kami, na mering maligayang kapanaligan, King panyatan ni Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos, O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kay apostol, ang kapayapan lalakwang ko, kaya kayo, ang kapayapan ko, bibigay ko, kaya kayo. Ay mas nababaligdan, kaya kaming kasalanan, nung nalawen mo yung kasalpantayan, kaya kayong iglesia. Pamayapan may ang pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga, Amen. ang kapayapan, ang ginuman natili sa kapilanman, kaya kayo. At keka, antimorin. Bakit tangin, may kakanmetong tama, king kapayapan, kaya ko ngan,
Cordero ng Diyos, sa ko king kasalanan niya, tumapalad rin mayawos, king apunan ng Cordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya dapat iyagas maing amano mo, kumayat na ako. Katawa ng Kristo. Amen. Manalain tam. O Ginoo, kapilan mansana ke magkulang babiye kapuriang keka, para kang gaganapan na ng biye at kaligtasan, apikulob mo kaya kami, kaniting Eucharistia, tiyado nami, sa pamilatan ng Kristo, Ginumi. Amen. Yung Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka, May antimurin. kayo ng Diyos sa may payon tutu, yung igpa, anak, at yung Espiritu Santo, Amen. yung misa mi daw na umetangin, iking kapayapaan ng Ginoo. Salamat kin Diyos. May payabak po. Maya paabak ko, among.
puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Magdadalagat ng Espiritu sa ating tagapagligtas, sapagkat nilinang niya, nababalat ang kanyang galipin,